ladon bespak ajar ke peseke kan mau ni am yau boleh. Setiap lakan mau yang tinggi om jom mau pe. Tertanda keren mau utas yang komit tanda saya. Kibru jom kinjus yang mu yau boleh. Lahai bespak ajar kinjus suamu. Ana wat kama saya habale kami dan sia kerja. Cua balik hari ini keberakat kini kejimbang ke diri siang wah baik berjuang dan kiri tak lagi benda kespak aja lah itu kena ingin mau yang boleh wan man saya utang kiri kerjang yang pernah berbeli lah ayah angkat kena dem deh mangi pada ingin mau yang boleh Parlok ani ngana ngamput payo mau pin boleh udang pun kai dia bangkret terkeba ngamput batu ngatrai manga mafi ngamtip kat kahajar kahajar kini kilomit kemasuni kiken mau nem sajerong mo kiken mau nem yo boleh kumu tahu berubah jet kata sekian hadin beli sajerong layok kapisa mangir dai tap taken mau yo boleh misal sumpu kum no ban kebut ban yet yau to nong nikmat basisa jongi mga ngayon hangne ban wer ban khat ya pi parfai suaba ti debot coba haken dong dua ke spang asal ban blema beli pensailam yang ladang atap yau ne priu kai ke mentoi nan ta kajing kasar jonga ladang atap yau ne priu kai ke mentoi nan ta benta jonga ladang atap nak mentau ne priu kai ke mentoi nan ta benta jonga dai hanta ublei sa percaya pi Kat ia kan simbol jongkar kongres. Bahagia tinggi mai, jatim tinggi don berterika. Banyak teri bati, banyak walang bati, banyak tunjuk lang bati. Kak kongres, kalau abang tulai naga bentar kecil kejerjak, banten di senatiang ya kak saya sistem. Ublei bangai yang ini, kaneka sun bener ka bajmum. Apa yang mereka sendiri dapat jumum sang mengisi beliau. Idon tang kowe lama, haka mengisi berpek sekali India. Udon tang ublei, haka mengisi berpek sublei. Tina kena kadau coba se. Perkata nak berkata lawi lo pernah joki. San senam kait BP. Haka bojong muda rit ho barit biti. Bila yo iya kajin kang jubu. Tang nama ko umler. Sila mat tayo, umday ko penyak yo, imat ya kasam so upe. Menta pensande ti now barit witing kawan so barit mito para barit. Kaya din mo to yung sitaw sing yo ayo. Ngatray wat kapati lo lang du jakte. Tetap barit wing balaban pengkripti lo lak tare, iway-iway sa lagi jar. Ngamwan ang depan bing ngawan ban kene sisa. Baris meeting ruang yang ada biara mapesan pame medangkan dengan takarkom kerwat tiki ensep gini kita itu tenang lancak bahara ini bro demi akan turjong le di bro kita ya tenang ada maka kerten jong le kemud ngasai di pakda kita ya cek nampak aja seperti itu kapan dia berbor kamde ke pasne dayam deh andai dari bro kapati ditry mahuping kat kekinilan bagbacu. Hado bandiya klamra. Balik naman day berubah. Nabre berubah ilamen sisya. Ngakan mayo mahuping habo keren hanum stay. Unjuk keren sepang diplomen. Lodo mame. Ngirwara yana ko nam kay sene. Piber ko ko di salit kene nomor pila pia pelai bagi tongkumu. Pia pelai bagi tongum. Tunjuk ka sarang tu. Sayo kena gipang ke masakai. Lala mentah kan murah kasurok apa? Kita reba kita terkait. Kita nyak lagi lepas hantu kita siap bro. Andai kisurok malat merjajai, makipat bak untuk dimasafir kumbalong mentah. Tapi kejadian tu kita main ke masakai bah. Kita nak berkonkret. Dan mereka lomba hanya dekat juga pemerintah nyidon kamru ya kat diplomen. Kat diplomen kalau medon kam. Las lagi ka bakado kaduay kaapil jonga sapi ipaiba kalong kane lada manga nganlok we manajong ki baro kansnem nganemban tulok lajong ngan ayo jadi barfai
Lada mga ngalong nomi kemat jongpi lembaga dingis ne jongpi. Habang lagi jaga bayar periu sansnem sajong. Uway usnang lane kaway kamati ketika samram jong emale bade ban ai na kaman ka tu kalong ye. Kau la ko no cek pa. Kemudian kun tal ni ban ai. De ilawan di presiden mahila jongi ngarang sumpang bahaban yang keren tangban yang ailat jadi de ladangan wan hagane ka bol lembaka jenis na jongti ngania tri lang ka bati na ka menta karoy ka pa ngania tri lang ka bati na ka menta ka loway ka ba pernai ka ban sakisin ka sona panghar kan pekerja sejurong ka pertai barkot kawe kan sugi hadukan lo kata kejisai jong ka sona panghar jongi coba pun nyau tarik ladu dang tet nyau beti nyau jauh ubadang mamaksa amat persa jong kaki baka ketang joma kalong hatan ng kongdok hangta kabat ng kong ministeryo ya keburam hangit ini sepang tan bate ngalawan pakaduk menerangkan mau ya ke Bible ubah haduk pasalan ng kong lembak kedirap jong pi tang kini kikindin bakindiat to beli berat kenrato sakit kong doya pi iway pa iway baraya kini ke keluar bapa sekiway pa ay makibaya kibat ketay nga hadir kamlele nakamunta kahok makiting sisya kumlay sport. So, publiko ko si Kaptansu, kung sa karaminit. Dan rin ipungo, iwan, ini kong berburam nanti, dan ayat kan itu. Yang